kwitu kuromborekeri tukari tukuthoma nteteu antu ba mawathe kaunti-ini ya Meru ni bakuria gavana Kawira Mwangaza kubathurira kigina kiria bakuwa gikabatethia kubokiria bakiaria kiri mambura ja gukungwira miaka 25 ya gwitanira ngugina gikundi kia Disability Community Center kiria kiri Maua. Akariba babariuga ati kiri thirikari ya gavana Munya ni baeja wa milioni 5 na kiria kiraitu murungi ni baeja wa milioni 13 ira bombeta kwithirwa bagichumbithia anene kenda guchukiria. Dennis Mugende katutariria. Base manitie kanisa-ini ya Methodist mucini o Maua aria ni kugikaro kinene kia antu baria bethero bari na mawathe nyambene atongeria bao baritariria ati kaunti ya Meru iri na bongiri 60 kuringana na utari bwa mwanka jwa 2019 indi baria baciandikithitie mwanka nandi gukurukira ikundi biao ngiri 12 aki mantu bakuanija bateretwe igutungatirwa antu betu baina thina nyingi thinira tukwenda batutethia ni ina antu ngiri 70 iwingi utiareri batuwatie kuba register na National Council People with Disability bawate tukandi twalemavu anabana ndi tura register na kibande kia ina ikirarekerwe mwana no mwankethire aina birth certificate 90% yana betu batina document ira baciarirwa acio no ntu baciarirwe aciari baete rakana kau akwa kare okwa bete rakara thina kare akataigirunya clinic na gakura kuna ndi batina document yomba kwewa birth certificate kende mwitikiria kuregister na akandi itukuromba thirikari cietu cia iranene itikirie registrar wa birth arinjirita na babetu batina document no ndo itwicibetu bongi bagitumikiri bo bariuga ni kiri munini o gavana Meru tawe Isaac Mutuma nto ithinkia ojuri wirane buria barikanirie na kairi nawe gavana Kawira Mwangaza aba mbesa o tauria baetwe ni gavana ba au kabere tunaenda kuromba thirikari yetu o promises hii atwethire tariki 3 etware na Kaguru Nkobo kwa manto deputy governor yetu atwerire na itwenda atilia maanani na tomba kuwerwa turi actors wa disability awire ato support mono ke manto ya development and ke manto ya mainge twareria manto ya access buildings nonto theme area about accessibility nonto nyumba nyingi kana mawichi ya mainge ya thirikari yate accessible mtu ana wheelchair atomba with stairs na hata mtu wako ambako sawa thirikari mwe. Gavana ni mama, tunakupenda na batu no twende ulicognize antu beta kwa PWDs na baina sako yao etagwa Meru County PWD sako na batura kuewa city capital ni county government nginya uwe itukuromba please antu bara baejene na unyuma gwikira baejene tulianza na gavana Munya atunengera milioni 5 twetagikira ito tunengera 15 tutije nywe gavana ni mama ejete na ingana thirikari ni bati gutika kana kuyukia atua ya kuthia takatiba kana constitution buraba ugite actually 5% ke kwandikwa ndi bati kwithira ireo lakini weta interview nyingi antu bati kwandikwa iba gutengwa no tuba ulemavu kana thinera beneo lakini tukuromba thirikari au tukinyite ndi itubati kueleana twinde tukamenya kinyora na ulemavu imtoto oronge utina ulemavu. Dennis Mugendi Weru Wikendi mucini o Maua kaunti ya Meru.